Dovodiš neke ribe. Zajebaš, a? Ajmo što dalje od ove buvare, brate. Tvrdim kola. I sad se kupo metar dana. Što čujem, kum od ludog kize kupio mobilni telefon. Koliko para je dao za to? 200 samo maraka, evo. Nije para, mamo. Sad mi glumi kao nekog mangupa što je prvi kupio mobilni telefon. Kako ću da ga izmaltretiram kad ga budem video? Pa nije, brate, on prvi kupio mobilni u gradu. Nego ko? Kleopatra, brate. To ona tranđa, ona proročica, a? Jebote, i ona se širi, ne mogu da verujem je. Seljačku.